Bog svima, Doktor s vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o Super Saiyan Blue Gohanu. Zapratite me na društvenim mrežama i pridružite se mojem Discord serveru za zabavu. Posjetite grupe koje su u opisu. Boga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu. Lajkuj klip, komentariši klip, šeruj klip, ej! Da, znam, ovo zvuči nimalo stvarno, ali saslušajte me prvo. Na turniru moći je Gohan shvatio da mora trenirati kako bi bio u stanju zaštititi svoje voljene. Videli Pem. Sad ako ono održi to obećanje i nastavi trenirati kao što je obećao, mogao bi doći do Super Saiyan Blue transformacije. Zašto? Zato što je Gohanov lik koji ima najviše potencijala. Da, to je još vidljivo od samih početaka Dragon Balla kad je uništio Radicu u oklop kao klinac. I kad ga je Piccolo uzeo trenirati, da je nastavio trenirati sa njim, ko zna dokud bi on dogurao sa snagom. Na Nameku mu je Guru otključao potencijal, ali onda i nije imao neki potencijal. Super Saiyan transformaciju je postigao uz Gokua. Na Super Saiyan 2 transformaciju ga je Cell prisilio i zažalio, ali kad je došao do Super Saiyan 2 transformacije postao je bahat i samoumišljen. Onda je sve to otišlo niz vodu. Od kad je Goku mrtav, Gohan se okreće učenju i prestaje trenirati. Dari Kai ga je spasio što mu je isključio potencijal, doveo ga do transformacije koja je parirala Super Saiyan 2 i možda čak Super Saiyan 3 formi, ali nakon Buu sage Gohan opet propada i okrenuo se mirnom načinu života sve do turnira moći gdje je opet počeo trenirati i njegov Mystic form parira Super Saiyan Blue Goku. Zamislite da sad Gohan ode trenirati sa Whisom i da nauči još bolje kontrolirati svoj ki. Ja mislim da bi protok tog kija doveo do nove transformacije. Napišite mi svoje mišljenje u komentarima. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite ga lajkati i podijeliti sa prijateljima, pretplatite se na kanal i stisnite zvonce za još sličnih videa. To je bilo to od ovog videa, mi se vidimo u idućem. Pozdrav!